us worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm on fire. Damn, I'm on the go, so I make the whole crowd dazed. Cause I rock the show, and yes, you know that I will grow. Cause the house gets warm, warm. Danes imamo tukaj maraton aerobike, s tem začenjamo v bistvu študentsko sezono na Štuku, se pravi izvadbo na Štuku preko zdrave zabave in koordinaciji bodyfita. Prijavljenih je več kot 155 študentov, ki se bodo udeležili 3 terminov, se pravi predstavili bomo vadbe Shape Attack, Bootcamp in potem še Fusion TNZ. Namen je spodbuditi te študente oziroma študentke gibanju, da skrbijo za svoje telo, z vadbami, ki bodo potekali ob sredah in ponedeljkih med 18 in 20 uro, tako da začnejo delati tudi nekaj za sebe. Energija je super, ogromno študentov je prišlo na vadbo. Vadbe, ki še pridejo, pričakujemo zelo velik obisk, tako da vse je polno, vse je pripravljeno. Kdor ga ni, zelo zamuja, no. Vzdušje je boljše, zato ker je več ljudi, se pravi, vsak, ki pride zraven, doprinese nekaj poleg, nekaj novega, nekaj svežega, tako da the more the merrier, pravijo. Punce so zaenkrat, glede na to, da jih večina ne hodi na fitness centre oziroma ne obiskujejo, na katere vadbe so v zelo dobri kondiciji, tako fizični kot verjetno tudi pivski. Fireball.